I'm sorry, me. Kasom Khullen get jersey. Good morning, people. Sunday, right? Over here. Ai mà nó bọc chốt. Mà thì yum đôi nè, hổ lẽ. Ai chỉ cần thỉnh đốt này thì 6:30 đã chắc cái đầu nè. 10 minutes xong thỉnh đốt rồi. So no problem. Kasom Khullen đã cái city. Kasom Khullen này chắc 3 explore tour rồi. Imana sih di belum set crow nih. Selesai. Okay, let's go. Kasom Khullen is around 65 kilometers high. So I think we should do it in 1.5 hours. Ingin ya, ayuk dia. Ai jean zun xe nó lạng à chứ đi. Tiêu weather sẽ yang kan ing bro ni nak. Nuai le kan gitu. Right chat pakot pun di ko. Ingon la right chat no idea ba. Kalau sih weather up sar. Ing tak tor ga. Sige charger sẽ cái tôi mai mà sao dầu cho charger phát charging rồi ngoài rồi coi sige mai thuồng là thuồng cái cuồng một chặt là cái ngã đi ăn lồn đôi này chặt là cái thầu ăn line sẽ làm bị làm xe bị này ngoài tiêu thầu đó rồi nát bây giờ số nát làm chặt bây giờ nát quêเลยrồi cái nhà đi bốc tí nó straight thầu cái đó mà đi Sige may kay tel. Sige may thong doon na pamedic kay tel manung kan na sagam je kan na kinanto bugi ko. Adre mayam chingyor ganda oino na si. Ching thong ko do re. Koi size kay rao hay do size orang ni. Ado ka Jinghan mà thọc vào đó dùng tôi đấy em thu nó một thâu đấy xí bóc lọt có tiền về cái này chăng này sẽ đi chinh ở trong ngay này andro lan thúc andro gova đấy cái andro đấy cái straight ở một cái đi bóc cao cái này Yari pok tegi dia mesti tahu matak tak kau kerana ada ini cing nabi mungkin orang ni kesuai ada lap mafon tadi dalam bilu orang macam ni. Aing mana jadi lela tahu leh mana itu. Sekarang buat lo bagi macam manin lek nerang gini buat kira yang tong nak kere sing lebih sih macam helen ngai jo lagi mana pojok lagi close friend deh Ai ketemu raja mana awak sandi aku tinggi bagi wah channel ini kau fokusin wah YouTube channel lah musuh lain ni
or destination nowhere haiba mana English blog oina tawbani mai subscribe tawsinbiro masu moto blogging ngakane man toisisu yari puk bazaar yore side breakfast toge aduga ching thok khare Kasom Khullen lomdadi Sunday nina thok ta hang koi khange ko aduna side breakfast torage ising bottle ma leison grege aduga thok ki Project 7:13 minutes taret ka minute tara ko humdo exactly chatle 6:50 tholok mane 20-25 minutes buk sake yari bogi orok da yam tap na thore tan jaw ta hana tc aduga 시작 예예 올라오래 살라게 kaitel lima dagi kaitel lima ama kaitel manungi tan do adu ichare asigi mayangi hotel lo chaning dro sidagi di question lotri hai yueng ase 30 km mutane hai adu 7:30 cha chanda re koi 10 minutes mutare saagi break lori do sidagi di dum thoda roge ching oldro male sai cái mà không nói con đấy ăn mà lạc này waiting shed Wang Kem Wang Kem sai Wang Kem kian rồi mal cái hay là lột chân không không được bằng lò đấy chứ để đi chinh ở rồi đừng người lột chân cái này irong nhiều đó là irong thảo ấy đó là ấy thì ăn một chút bằng tôi nên là làm gì explore đâu mà tôi nên ngon ngoài giờ mà đâu có giao thương mà thất dụng lên rồi mình không ngu thì hello ma'am ai Ladakh trip yoksalak ka re timing ko ai June last week tani sa tuisi aduna adugi practice niya siyang may day na tori ma'am sa ko ai stamina ai capacity do ai yeng mo re to ai kyam no bi chuma ma thoda kyam lo wa bo gwai ko le have do adu do ai yeng mai wa ne bo ko aduna ai hajik bo ko na da ai na khan da dam morning degi thora ga dam 4-5 PM da ro dum phadana thau ko ma le wa bo di wa ni khange ai lu do je thun na do je koi na sang thu la thun ni ka na re aduga sigi SD adventure je sigi bike se sit se am hard way air cushion la kan om di lai dia ro sigi se long distance ro ko dai pa na ai si aduni aduna June last week ta Imphal to Ladakh and back hagana da le cha tu je 1 month ki journey ne koi mari mo ki confirm to ro mani aduga amadi confirm to ro tri adura kan manga chat pe ai
most probably. Ado मैं भाई Instagram जो page लाई बनी Johny Sarungbam हायर का तुम लाई बनी अदर follow तो सुन बिरो अदर ना स्माइना इधर चले मैं अब जैसे की photo पसंद मैं अब से अदर मैं क्या तो क्या Instagram लाई लोना मुझको लगे का reel मते से मुझको लगे है तारे अदर वो full videos ना YouTube तो हाँ पको अदर ना Instagram तो follow तो सुन बिरो. Look at the view, man. Morning this morning, it was in the white. Welcome to Manipur. Hey, man, in the white, man, I done totally. See Instagram đó, photo học cho kìa. Photo đó. Photo gì vậy? 15 kilometer untuk nggak selama lah kok isi. Look at the view. Yam tam thôi cả. Delhi ले चलिए कोई दिक्कत. Pung ni 5 minit तरह चले. Saya landslide तो वहाँ ले. ये बाइक से टोटल 1147 किलोमीटर थोड़ लेरक पता ही हजी पाव बता इसीलिए साइड तो हमने Saya kay village na kong de. Sai ching đi sạc tích chẳng có gì. Kasom Khullen nhiều rồi không tiếc gì. Yo, Sumale. Welcome, Nithai. Không bi hay. Bus lebih saja deh. Wow, star aja lebih sih. Mati ya kata itu. Kita tahu ke cing kata. Kasom Khullen nhiều đấy. Graffiti में हम तो चले कसम खुले Sunday ni pra band ni mo ini ay 30 तार है Kasom Khullen ít rất là cây lấy ra nó không thì drive slow cái ta sẽ lấy cái thứ rất là ngay Kasom Khullen Baptist Church lay मतलब
Hello, good morning. Imphaldagi church sum yengo lakuni. Ai Singamai dagi. Sum koy halakpagi lambi ne size video halakpagi lambi di video number ge map the side lotion jarangya kay gino di lambi halakpagi lambi di chapman aram ni ko abang kasi Sunday ride mi yeng bi na wakta thank you so much and like subscribe thumbs up na to silbiamo ado lotion jarangya bye bye